je botlhoko ga di fele ba malatsi ba wetswe ke leru leso ba inamišitše difatlego. Leina Malatsi le monna wa gagwe Esau ba robetše boroko jo bogolo. Ba tlhokofetše morago ga kotsi ye setlhogotlogo ya sefatanaga ba be ba itšwa modirong kwa Mhlanka ge ba tla go kopana le serase. Go ba lapa botlhoko bjo bo tseneletšego. Re kgaogile dipelo go tlogela maabane bosigo ge re kwa dikalatše ga se re kgone go di tšea mara family members ba bangwe ba kile ba kgona go fitlha go seng be kgotsofatša le go confirma gore ka nnete go diregile. So dipelo tša rona di boima ga re tsebe gore re tlo handla jwang situation e jwang. Malatsi o ba kgethilwe le boelela go ba meara wa Emalahleni. O rwešitšwe dipataka ka lerato leo a bontšhitše go bana ba gagwe, baswa ešita le basadi ba naga ye. Badudi ba Emalahleni ke ditlhatse tša botho bja montshepi tša bošego yo. She collected all the drug dealers in our community during the lockdown period. She take them to us as the pastors of Emalahleni. She was highly committed. We have lost in our city. She was an icon. Malatsi o thomile mošomo wa gagwe go ja dipolotiki nakong ya mošomo wa gagwe wa ja borutiši. O tlhomphilwe ka boetapele mokgatlong wa ANC. Ke mokgatlo le wona o swabilego nko go feta molomo. She was part of our committees that were also drafting our manifesto and making sure that the ANC becomes better. And she was one of the leaders that can self-reflect to say, as an organization, as a deployee of the ANC, how are we doing, or how are we giving our people service delivery. But one of her greatest strengths is humble servant of the people. Tona kgolo ya Mpumalanga o re province e lobile moetapele wa go ikokobetša. She's been a mother, a pillar of strength in our lives. So the loss that we have suffered today, we don't know what would it take to replace what we have lost as the province of Mpumalanga. But that be as it may, we want to say, Mama, rest in peace until we meet again. Go letetše gore tirelo ya segopotšo e sware ka Laboraro. Leina le Esau Malatsi ba tla bolokwa ka Sontaga.